Joe Biden achak don lo cheer to David M Zateng November ni thuma United States President election lo tura United States mainstream media anti media lian le lar ho ten Paul an buat saya Joe Biden chuan marhuain chak ngei tur angin langma se achak don lo ni in Paul siam turin tlak berangai pakhat investor Business Daily IBD chuan a sarlang kumsang ni som poruka electiona Hillary Clinton chu Donald Trump aya chakjok le ni turin Paul sang an ziak deuh veka ma se election day ya ero chuan atling si lo ani The Real Clear Politics chu national poll a Joe Biden chu 7.6% in asang zo kangin ta langa ma se Donald Trump chuan silent voter tam tak nei in soi thin ani Biden campaign manager Jen O'Malley Dillon chuan Democrat donor ho te hena mipui ngai dan lak na a thaber chu adiklo theya Trump chuan ne tu ni theina ala nei ani tin phek thum zeta se ji kani Investor Business Daily IBD chu kumsang ni som poruka pol te chuak tu jinga dik ber ni in kumsang ni som ni apo ti hian Donald Trump chu tling le tu len le na chang turang in ta lang he IDB poll hi thole ni October ni som ni khan ti chuania Biden 48% Trump 45.8% anga ta langin Biden chu 2.3% na sangzo kangin ta langma se Green Party le Libertarian candidate te vote tu te chuan election day a chuan thuthu na siam felin Donald Trump chu an vote angati October ni som patuma Biden chu 8.6% in Trump ai na sangzo ka Biden chu Democrat 90% in vote an tumin Republican 94% chuan Trump vote an tum thung Democrat zinga Biden vote tumlo le independent voter te wangin Trump chu tlema chak turin IDB hian an chutani IDB chuan kumsang ni som parukhan khopui pon le chevela che kum upalam ten an vote na sa Truman 1.6 point changin Hillary Clinton chuan 2.1 point cha changa ma se electoral college vote zathum palia jani somni pasari in Hillary chu ahne ani ati mingo mei chejinga Biden chu za somnga pali in andulain Trump chu za somli pakhat cho ongin soyania kumo pajinga za somnga parukin Trump an vote andulain Biden chu za somli point pakhat cho ani thungani IDB poll chuan tuna Biden za somli paria Trump za somli parukangin antarlang ani US election project or chu November ni thumata na US in thlanna lo tura rampuma vote magdadoi somthum pakhat point paruk tato in atalanga heti la hi President Donald Trump chuan opinion poll sang a khingpui Democrat Joe Biden chu alawum phalo le Biden chu 52.2% ani la in Trump chu 42% ani thunga Paul sang ta landan in ang chia lo ma se Joe Biden chu Trump in national level points na pakwa tanga som pakhatin karin ma ahwai jok ri ani The Guardian Paul chuan battleground state ta hetiang hian anin thlauna ajiaka Florida state ta electoral voters somni pakwa ma Biden 49% Trump 46.7% Pennsylvania state electoral voters somni omin Biden 50% Trump 44.4% Ohio state electoral voters sompuri omin Biden 46% Trump 47% Michigan state electoral voters somporukomin Biden 50% Trump 42.9% North Carolina state electoral voters sompangaomin Biden 49.3% Trump 45.6%
Arizona State electoral voters from pakhat omin Biden 48.3%, Trump 44.8%. Wisconsin State electoral voters from omin Biden 50.3%, Trump 43.6%. Iowa State electoral voters parukomin Biden 48%, Trump 48.2%. Angin tarlan ani hetiang hi ni ma se The Guardian chuan mi pui ngai dan lang na chu rin tlak tak ani lo watia BBC chuan Biden an 51% win Trump 42% angin alata lang ani October ni somni khan 270 to win poll chuan rampum huapin Biden an 51%, Trump 42% angin asoya popular vote magdadoi chuang huma se electoral college vote zani somsari mutu chutling turan ni wangin achunga kantalan tak battleground state kan soya te khian anchaka electoral vote an mu that angayani The Washington Post poll chuan North Carolina State Biden 49%, Trump 48% angin asoya National poll airo Biden 50%, Trump 41% angin ziak ani thung North Carolina State hian kumin mas thla tangin Democrat voters in ziak lut singa changkha zathum somriat pakhat tan oma Florida, Arizona, Pennsylvania State bika Democrat in Republican voter in ziak lut an tamzoka Pennsylvania State bika nuai kha singli sangruk zaruk somli pali omin Democrat in an tamzoka ni kumsang ni somparuk khan Trump chu vote singli sangli in alo chakto ani tunhaya asiruk la mewa Donald Trump chu campaign bei pui America Operation Make America Great Again a chuale nuale The New York Post in Biden ate chung kotan bomaron thlaka Biden ate pa fa Hunter Biden a MacBook Pro laptop emails message singni saru zinga thenkhat anon pho chuan hu in Donald Trump mi tlem in a boru ka in vor sang chohlek leka ngayani Florida State hian electoral voters somni pakwa lai ane wangin Republican candidate chuan tlinnan anlo momoto thina Florida State an chaklo chuan President tlin harsa thina ngai ani University of North Florida poll chuan Biden 48%, Trump 47% angin tarlan ani anin thlau to lo hle tunka thotan ni khan anima sabera Florida State bika vote nuai thum singa atla kumsani songporuk election khan anima sabera vote nuai ni singkwa sang khat chau atla thung ani kan thukal lai han pension lokila viewer 10 he kan channel hi mi subscribe sangai turin kan han gen chowa kan video upload thate in lo mu zung theina turin notification bell in me khan ola in da donia tin kan video link hi atam theyang ber milo share dar sakzela milo tanpui ve turin kanan ngen bok chawani ninga ni October ni somni pani jan hian Nashville Tennessee State Joe Biden nen Trump da chuan debate ta nei dona Donald Trump chuan campaign a be ngoi chho hle a chuti line Biden ero chu mi pui ma inlan me ulovin Trump nen debate huna an tran phung tu Trump a beidan tu te thu soidan tu te chu Ron Klein nen Wellington Delaware State an bo saya Ron Klein hi Biden alo tling ani chuan White House Chief of Staff om chawan ringa tin Biden alo tho pui lui Steve Richetti emo White House alwa don huna transition team zinga tel Jeff Zients le co-chairman of transition team Cedric Richmond te po rin kai zinga antel bok heti mek la hian American tele evangelist la tak Pat Robinson chuan pathian chuan Donald Trump chu tling le turin min mu tirani chu chuan lei ati hing ang ati po sang a Trump chu Biden
in niam zo ma se kum sang ni som paru kangin atling le don po anima na le Donald Trump chuan eri Pennsylvania state a campaign rally anei na thu soima in US House member Republican Mike Kelly chuan mi puite chu Trump mel thetirin war takin vote thlak theu turin a soma kan dam chungin Donald Trump ang hi president kan nein kan mule to lowang ti in November ni thuma election na kan chaklo tura ne lo ati chuan mi puite chuan lomin ko tan lo beng dur mai ani Donald Trump chuan tun trum in thlan chu American history a in thlan poimo ber ti hia la soin hello eri khongai ni von hu tak chu ka nei thiang em eri chu ka hmangai ani tun hi vote thla khun chu ani heta kan ne chuan in kim kan heang economy ro pui ber kan neya na ro pui ber kan neya en kim ro pui ber kan nei ni ma se hrileng do ngai kan lo nei ta si na thongai ni depression in du chuan sleepy chu vote la chiana le chi ai na chu in du chuan ama chu vote ro Pennsylvania kan chak chuan en kima kan chak vek ani mai kum somli pasari chungin Biden chuan thil tha ti tura thria ma se abana pharingot zela chu radical left wing ho te wang ani hello eri khongai in vote kanei thengem tin Pennsylvania state hi battleground state ani awangin Joe Biden point October ni song pani khan campaign in alo tlo to bok ani Trump chuan Biden te chung kwa sum do na le irung na omanga the New York Post chanchin bu jiak chu soi chuak le in Biden chuan call a huwa thil tha le thil moi chakna huwa fracking production duin shutdown te duin energy industry te chu a kha sakang chu ti in screen lian zat me a Biden to Harris te video clip an chua zui ani Biden le Harris te hian Democratic Party Iowa US presidential candidate di tuma an party chunga primary election an nei tumin fossil fuel energy chungchanga anloin debate na sato ani eri khopui lian lo tak ma se energy industry lama pui mo tak ni in na nuai nga za chu oil and natural gas industry lama omania chuti line COVID-19 sileng le US to China trade war awangte in khopui damlo le chaklo angin an soi thin bok Obama kha sani sompania 5% in nena changa Traman sani somporuk 2% in nena changthong ani college kallo mingo ho te vote khote dewa om te vote chu apoi mo hle don ani anti area hian first lady Melania chu telma se COVID-19 wanga akhu de wangin apasal chu atroyom ri don lo ni in Stephanie G. Sham chuan soi Trump hian Pennsylvania state alak thei chuan President Trump ni na turin tinle chakna ani nge yang Republican ho te chuan Florida Arizona Pennsylvania state te chu chak thei tura anin be sein Nick Trainer battleground strategist chuan Democrat time Florida state a vote registration ti mi nuai kha singli sangruk zaruk somni pali nei ni nain soya sangkha zakwa somsari pani nuwa Democrat hoten anomna an chuasan na satberani anti hial Pennsylvania state apo Mars nuwa Democrat ain Republican ho te chuan voter registration te tur nga zokin andin muna thazok ani Arizona state apo Latino voter mi sing thum nei belin anin soibok David Baza state Democratic National Convention thupuang tu chuan Republican ho te chu cherry picking ati sa Biden a running mate Senator Kamala Harris chu President Barack Obama chuan Philadelphia muna a campaign pula Philadelphia ka rally atelin Obama chuan Biden chu President ani chuan din mun thale ram thazo kasiamang President Thabera min siam tu ani tin Biden chu Harris chu afak le ani Biden chu conservative Republican zinga tramadu lo tu ten an puya
Michael Steele Republican National Convention Chairman hui le Mark Rashicot Republican National Chairman hui ten an vote don ti so in tunhaya conservative pachal US Navy Retired Admiral William McRaven chuan The Wall Street Journal chanchin bua pro-life kania pro Second Amendment pro anthem standing conservative pro strong defense kania ma se Black Lives Matter hlutna tele dreamer ho de chuan an du thu sa mangin US kwale tui ni na changro se tin Joe Biden a pom thu aji kani The New York Post chun bu in October ni song padia Joe Biden a fapa Hunter Biden a MacBook Pro laptop hard drive a emails le message sing ni sang ruk chuang Ukraine China rama chum dona le eiru na kai hnoi o manga ajiak chu mainstream media ten an ta lang thadu me ulowa he thil om dan le email te chuan scandal lian tak ani na atilang than lowa ma se Obama admin hun laya White House le Chinese Communist Party tenena anin kung kairan sumdong tu tenena anin pia zom na thil om chuatin an ring ani Greenwald Pulitzer Prize winning journalist Glenn Greenwald chuan mainstream media ten Hunter Biden a laptop chungchang an ziak du lo chu adem thu so in email chuan scandal lian tak tilang lo ma se Washington District of Columbia chunga corruption omzia tilang ani ati Edward Snowden an US National Security Agency hnuaia tholaya data aruk chua thuruk chungchang po an ziak chuai thin ani kha President Trump chuan Department of Justice ho tu ber William Barr hena thilom dan chui chiang tura a hril thu a soya Biden a laptop hard drive vela email ho hi December sang ni sompok hu khan FBI ten an lo kol dai to ani he Hunter Biden na laptop hi mithen ka chuan political football an ngaya emails le message ai mai in China le Ukraine ram chunga sumdona thila Biden ate chung kwa in nam hnoina thil tam tak tilang thei tu thuruk tam takomin an ring ani Trump a phei chuan mi ten he Hunter Biden a laptop chungchang an lo zo alo wangin Sleepy Joe chuan hlau thon nei na tlan sia abiru ni tin The New York Post chuan nuwa Biden hi campaign ni mi puima ain lar me ulova October ni somni pania Trump ne din chapchar hun turatan ain bo sayani anti Trama mi mal ukil New York Mayor Louis Rudy Giuliani chuan Hunter Biden a email e thala khote laptop hard drive ami chu muveula chuan makin tin in boral phadon hi alang hetia Joe Biden an kanram le nama sal mek lain kalo mai theilo ani tin ama kom tu Sky News palai a helani Barney Carrick New York Police Department Commissioner Louis chuan engwangin nge FBI chuan laptop chu an lo ngoi pui reng le ama man an nei lo ati bok Hunter Biden a sumdon pui thin tuna jail tang me le Hunter email le message tam tak Breitbart News palai le Peter Schweizer le Matthew Troyman nena petu Baron Coney chu nimena Oregon State a Federal Bureau of Prisons Department of Justice nuya kolmek chu anunna ven thon angaya wangin adana munson ani Coney hian Obama admins White House le Chinese Communist Party nena inzomna an nei dan chu Hunter Biden email atangin Schweizer te alo hril ani US election chu zofa te point kan ngai venin kan tuipui hlom hle ani hi Mizoram he India ramatanga in thlang turang mai in kongzo hut rik bung an war ve in mani in vela candidate te thlop zonga thalak le thujiak banner le poster chi sang lotar ve chei mu turan tam hle a New England le New Hampshire state ata chuan Donald Trump thlop tu chuan a in compound vel chu banner le poster nen a chei chuai maya ma se vauna deng khong tak aton pha ani Bill Quigley Brooklyn police ho tu chuan Trump atan tu
vona dong tu te le khadon chu tar langin postal service lama hriat tirin an chui mek ti soya vona le kha chuan thenom pa du tak kan group chuan Donald Trump thlopa trantu ini zia hrein kan chin chiana database a in le lo le address kan chin chia veka election a kan bei thut mai thei chia I in akanga di pua har sanai le no nan house insurance policy lama lo ti felang che ti te ani ati thu fing chuan politics chu mitlem te in an hlok na an tel mitam tak boipui le ril rui chil thin chu ani alo ti to ani kha